Sisi wami yayinhle into oyiphethe esandleni. Bengicela nje ukuthi uzi-introduce bese uyasitshela ukuthi yini lenhle kangaka oyiphethe esandleni. Ntombhi ya Mutsonga ngwashambula makhutlo amadofu la rela tsunduka n'wana ekweta akuyo n'wananga ndito masingita lawa tsubulaka ni misisi hi vutshila Mutsonga chava kutongola swa van'wana vanhu mburi ya ku vatla mabambisa ndhavuko wa Vatsonga. Siyabonga sisi wami. So kusho ukuthini nje kuwe ngoba uphethe le award? Kusho ukuthini ukuthola i-support from South Africa as a whole? Randa cancer swinene ngopfu eka vaseketeri ngopfu award leyiwani ku va ni yi kumini I ku va va ri ku vote a va ri ku ni voteleni. From the very first time I learned ku ri I was nominated, I embraced it and na vona va swi amukerini va ku ri no hi ta va na wena. So award leyiwani kahle yi vula ku ri ntirho wa mina lowu ni nge le ku wu endleni a ni fanelangi ni yima hi wona. Nyuku wa mina a ko va nyuku wa njhana. People are watching, the universe is watching. And vo yimela mina ntsena ku va va ni supporta ku va ni ya mahlweni. So this award goes to each and everyone who voted for Ntombhi Ya Mutsonga. Okay, so Ntombhi Ya Mutsonga, abalandeli bakho yini abangayi-expecta kuwe from today nje ukuya phambili after this award? I'm working on a book. I'm working on a book and actually say you're ready. It's out, just final touch-ups and all of that, and more content in terms of audios and then album as well. They must expect that. They must expect that. I mean, like I owe them that for this, you know. I can only give them what they want. Yeah. Yes. Okay, so nizwele ukuthi incwadi sekho ikhona isendleleni i-ready, also kune album ezayo. So siyabonga Ntombhi Ya Mutsonga. Thank you so much. Thank you so much. Thank you Satma. Thank you South Africa. I love you.